Nani, famalo ke kau hiwa he hiwa maari tau whanau ke he pongpongi ni. Pawhewhia mau pia tau sio ke ngai whaamiri o nau tu ke whahoka ngawa o tua. Whamalo ke i whaamiri ko ni he hiwa maari mu mai mu tautoli he pongpongi whakakolo ko ni. Ko le peki whatapu ki he awhio e o tua mawhio tau lotolotonga.
Watapu atu ki he whanau mo whakamopuna hau eiki. Whatapu ki he whaiwhekau, ma kau taki o siasi, ma kau kore peke whamalumalu atu he tala whakatapu kakato ko osi hono a whaki he le tā, he kamataanga o tau programa. Ka tā mō ka whangamare ko ni ke whahoko ai e whatongia ko kouna kita he whaiwhekau ke whahoka kōpungi. Aku whamalo ke whaiwhekau he tāpuaki ki hanga mai mōku. Ke whahoka e tau pōpuaki he hoa lotu koe ni. Pea kou lotua mu whaamu ke whaitapuni ki tau tolu he otua pa mo ki pōpuaki u te teu mu tau tolu he pongponga ni. Uku mawhana loto sio ke kauwhulau mi Amerika, malo se mo lama mai. Pea wiai whapapala heni ki a pere, si atu si mea mai koe whae he kei ako he ngahi taulahi. Whamalo atu pere he ngahi ngau e na ke whai e rolotonga e kei whatamai ki. Pea kai ke ngalo. Ngahi whilaulau na ke hanga whai. Ki mua peke tau hoko ke tau popoaki he pongpongini. Kore peke mu kauwhata mua ui he hono toi whawhi wala mare e mao niumi ki ni hanga whaitapuni tau tori he pongpongini. Tau lotu. Iau tua mawhi o uawhi he langi. Oku tae aunga whaifatongia o ka pau he kai te ke kau muku maratua. Ka koe e tamai ko te kakea kia e malangai ho kosperi he hoa koni ko lau maare ke ni hanga whakareanga ki motuan. Whamimore kita tamai he ngahi. Anga hala o mui koni ka ke hanga whaitapukinan ho kakai i he pongpongini tamai pa mo e pōpoaki. Oku tō mai me o wholawhola wake malotu hafu maanono Sisu Christ ka ko mau whamui. Amen. For those of you who do not understand the Tongan language, if you can just go to the book of Matthew chapter 5 and read the Beatitude, that's what I am going to preach on this morning. I'll try and come in every now and then if I remember to share something in English, but I will mainly speak in Tongan. I do hope the Holy Spirit will be able to help you understand what we are going to talk about this morning. Now, rere mai tau ko si ki Aserian ke ki whata, nai whai, pea u hawa ui a puke i Aserian. Pea ave hau tō whiwhine ki whare maki. Pea osi e whai si li, but tutune toka tā, kua pau ke whakatokoto i whare maki. Pea whakatokoto au, pea ave au ke whituku anu ko ui koe ICU. Pea o te hikiu tokoto i whare maki au whainga puke pau, oho wale he ku. Kai whamatala me ka teo he kautoke tā, he uhinga u ave e koe ki he tawhaki koe ni ICU. Lai whangi palpare maka koe, palpare ma lai tahana nau tā maka teo. Koe levolo, sodium level koe he ku hoksino u maulalo bit. Koanga koe ku ki mahino whakawhaiwhekau ki ngahi u whamatala koe nei kautoke tā. Koe level koe masima he ku sino u ku maulalo bit. Kai ke fu mahino ka te au e ai anga e nau whamatala mai u maulalo e level masima. Ko ku toki whoki mai pembi haa mua pango pango. Nā lahe ase pulu masima he te pire paku. Kai ke whe tui. Nau toka ke toke tā. Toi ki wakai anga mo mea siri roa pe ku tonu roa pe i kai. Ka mai toke tā. Tonu mo mea siri amato. Pe whamatala marere he toke tā ka te hau e uhinga u ave au koe ki ICU. Pa koe ni whamatala ki hanga au ki mahino. Ke ku mahino. Tau mahe toke tā ka te hau. Ka ku kore whamalomora peke kau tā ma kou ku nau ilo whaka ki he ngahi u tawhaki koe ni. Ka whihala ki hanga e whamatala koe hanga au ki mahino. Kai pehe koe e toke tā. Koe taimi koe ku maulalo ai koe le volo koe ho sodium mi ho. Ai masi mahi o sino. O kuhare hei sino ia tukuange mai e vai. O aluia ke whangi sela koe ho tau sino. Pea koe mere wau hoko. O ku tupu lewa e whangi sela koe hange o pupula whangi sela e. O talamare he toke tā. O whakatū tā make taimu pupula e whangi sela i he ho he whainga tawakoe ni. Ka pau e alu ki ho to uto.
Fefeka fogen ngesi tau skal, ngesi ko haka, ngesi ulu. Pau ke lava rewa e ho tau to toria o pupula. Pau mea pe hoko tene hanga uesia ai ngau e ko ho uto, ngau e ho atamai. Pau mea rewa na hanga e kau toke tā whaina na wharewa whainero ke kau nesi ke nau mai o wakai au me mi te tahani ma kota pe me half hoa. Pau e whakitesi na whaingofua pe ko nau mai o eke meka te au tā mai. Tā mai ho hingoa kakatoa. Tā mai ho aho whaere i. Tā mai o ke ilo wheitu ke iai. Tā mai whehiu he taimenia tā mai. O ke ilo uhinga o ke heni ai. Pea koe mini te tahani no ko hau nesi ko whamatala te hingoa ko hingoa ko mawene kau whanonga. Nai whaere i au he tau koe. Whamatala koe he. Na iai ho ane lava mai he kupuke. O ma foke tuko ki fisi o foke ki ngau e. Ai koe ki alu ngau e whawhiu mai hawa. O kuke ilo whitu kuke alu ki ai mawene. O ke ilo e ngau e kuke whai. Na ku maulalo le volo masi maho sino. Kake. Koe mea kana hau koko atamai he. Whawhetai ke e kia na keke uesia hu atamai. Ka pana e uesia hu atamai ke tu atu hene pongpongin. Ka koe whakakau kana hau koe ke hu atamai. Ai wholo koe a si isu asko he tohika mātiu wahe ni mapa o vesa no tātolu. Pehe si isu koe māsima o māmani ak mōtolu pia ka pau ko mole he māsima hono kona. E toe whakakonai whewhe ia. Ngatai o kui kai aonga ia ka ke lia ki tua. Ka ke molo kia e he kakai. Pa koe ku whakakau koe ke mea kone na ku fōua i whare mahaki. Hange o toi mahinoa ngai tau e whawhonga na sisu. Hon moni fōu manatui. Ko sisu na ne haka whao e tauto. Pea ku ilo lere sisu e anga koe ngau ho tau sino e tauto. Pea ko tui pia he taimi na e whawhora ia sisu e whoi mesi koni. Na i he whakakau a sisu ia ai whatongia koe o masi mai ho tau sino. Pea i he pongponi koe anga koe wharea ke mahino koe ilo koe ke whatongia masi ma. Mahalo pe ko whakaukau a sisu i he ne whai koe lea koni e pehe sisu. Koe māsima māmana e mūtou. Ka o ka pau maulare le volo māsima koe ui o mou sino. Moui whakalau mārie. He kei te ke ilo ko ia pe ko hai koe. He kei te ke ilo ko ia pe ku kei whe ia. He kei te ke ilo ko ia ai tau mua o kuhangai he o tua o mai koe ke māma koe ni. Pea ko kai peke ke ilo ka he umea ko ia. Tala mai si isu, tae aonga ho mo uia ko ia. Ta tau ko ia ma ngahi efu po ngahi makamaka ku ako lako hala o ngahi a kalapuenga. Koe whamatala ko a si isu e veskoni. Koe māsima māmane ki moto. Manatui, hono whao tau tolu he mahe o tua ki he māma koe ni. Na iai uhinga na hanga o tua whao ai koe pia moa ki he māma koe ni. Na keki hanga o tua ia whao ki tau tolu he māma koe ni. Ke tau mai o nofonoa ia he māma. Na ke ui ko ia he o tua ke hau ke siasi koe ni, ke hau nofonoa ia i ono siasi. O kia e whatongia na hanga o tua ia whao i kautolu, ke tau hanga whakahoko i he māma koe ni. Ai ego hanga ene whamatala si isu, ke lawa ke mahilo i kautolu ai whatongia e taha, kono uhinga o tau he māma koe ni, uhange ki kautolu ha māsima koe ki he mea toko ni. Koe tau mo ui, o to tolu ke tau hanga toe whakalakalaka nge mo ui ak nau tolu kou nofo e tau atakatakai. Koe tau mo ui to tolu ke tau te hanga whakatolonga nge mo ui a kakai kou nau nofo e tau atakatakai. Ka e malama pe ia o ka pau o ku nomolo e lewalo koe māsima i o sino, whalau maari. Koe ne toa lalo pe talamai si sui he vesia, ta anga ta mo ia ta. We become useless when our salt level is very, very low, according to Jesus Christ. Ai apa whehune koe te tauhanga whai he hoko atua pehe. Koe hārema, ai whongua koe ke normal lai level māsima he tau sino. How do we get saltiness in our spiritual life?
Te tau whoki pe ke context koe foi vesi koe ni. Mana tui whoka koe malanga ni he mounga a Sisu Kalaisi. Pa koe talateu en koe malanga koe a Sisu Kalaisi. Nā ne kamata ki e ne talateu ai ni kou pehe i he refa parangi tapi attitude. Ko ngā ulaki koe toi a mātiu. Koe ngahi monu ia. Pe he osi pe koe ne whamatala koe ngahi monu ia. Pe ne talamare koe māsima mamana moto. Nei te hokalo tangai koe mama mamana moto. Aia kia te au he whamatala koe na Sisu. Koe ngahi monu ia koe na neha whamatala me koe he ne talateu. Koe ngahi u ere me nitia po koe ngahi u nau ia. Tene hanga io ai ki taua. Koe māsima mamani. Koe ne more pe ngahi nau koe me ti taua. Maulalo apito le volo e māsima he ta sino i taua. Pea tae anga rewa ta moui e taua ia he moui koe nia. Pea popo ni ko whehanga pio ke tau ki lau me pe ngahi u monu ia. All the pi attitude de rea atea. Pea whawhalala pe tau taimi koe ne ospe tau taimi pa tau ngata henge monu ia pe koe ose tau taimi. Kau ku koe taimi ko ke lau e ngahi u monu ia koe ni ku whakaofa au pito. Ai hanga i Sisu Kalaisi o ne hanga to'o me koe whewhakatata koe māsima mamana motolu. Te tau malama pe ke tau hoko koe māsima mamana. O ka pau te tau hanga mau ngai monuia koe ia e tau mui. Monuia uruaki. Monuia uruaki. O pehe monuia ia ai hanga vai ke o nau tolu e pule anga langi. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. O whaafa bitu ka te au e ririu whakatonga. He koe rewa palangi whau pehe. Blessed are the poor in spirit. Ririu whakatonga re vaia, monuia e anga vai. Ki anga koe ku ki whakakaukau a koe ku ki ilo ki he rea whakatonga. Mahal ka rea whakatonga nei totonu ke pehe. Monuia ki nau tolu masiva he lau maria. Kai pehe he tangata ririu e koni he toi tapu tau utanga lau. Monu ia ai anga vai. O kou tui pia uia, i he te hanga ilo koe e uhinga o e masiva i he laumaarie. O uhinga lele i pefo i ririu e koe ne monu ia anga vai. O monu ia anga vai. He koe hao no uhinga ai masiva koe, what does it means by the poor in spirit? Kono uhinga pio na ia, koe tauhanga o whahai, acknowledge o kui kai ke ia e lau mare maunoni e ki tau tau. Peke tau hanga whakahai, ai fie mau viviri, ai tau mui whalau mare, ki he lau mare maunoni, ke ne nofo ia he tau mui. Pea e malawa pea ke hanga i loi ho masiva, i he loma, ki he lau mare maunoni, aki ha o whakavaivai i koe. Aki ha o whakavaivai i koe. Ko tau hapita toro ke he lotu ia ko lahi e poto ia pa mo ilo. Tau taimi lahia, o tau whawhalao pita toke tau potau me ngahi u ilo koe o tau hanga mau ke whaia ke ngā ue, koe ke tau toi whawhalao i tau toro ki he lau mare mau neonia. Kau tala mai tau toro he whawhala ia, ai mahu inga o e lau mare mau neoni i he tau mui whalau mare. Blessed are the poor in spirit. It's an acknowledgement of our need of the Holy Spirit into our life. Ka pate ke sio ki he whamatala e whawhala. Mei he kamata anga o e mama koni na ief a lau mare maunioni. Tamai tatolo he tohe a senesi. Wahe ua pa moe, wahe urua ki. O tamai tatolo, i he kamata anga te kiai koe ke whao e mama koni na e o whake lau mare maunioni. The Holy Spirit was hovering around the water of this earth at the very beginning. I he kamatanga na ia lau mare maunoni. Pea ka pau te ke alu ki he tohe a whakaha, wahe o wapa mo veso na tāwhitu, ko e whakaafe whakaose ai o tua ki he whahinga tangata, ko e whakaafe a lau mare maunoni. Ke tau hau, pa ke tau winu, i he vai o moui. Kamata pa mo lau mare maunoni, whaose pa mo lau mare maunoni. In fact, ko e whawhala kātou tamai tau tore tohe a ua timote vai tolu pa mo vese ono taha ono. Ko e whawhala kātoa, ko e whakamanawa e o tua. All scripture is an inspiration of the Holy Spirit.
I ngawe ko asisu, mana tu foi ngawe asisu kalaisi. Na kamata ni ngawe he taimi ko na baptize asisu kalaisi. Pau mos mea ko tape mo lai fola he taimi ko na haka ka asisu kalaisi me he vai sotani. E oso no baptize na mava e lo tol alangi. Pea hifa lau maali e maononi i he fotunga e lupe. Kamata anga ia ngawe ko asisu kalaisi na ia lau mare maononi. Ko e lea whakao se sisu kraisi, pia whoki koe me mamani he osko ne ngawe, tohi ko ngawe vai ua kipa mo ve sano malu. O pehea e sisu kraisi, pia te mu mau e malohi o ka hoko me lau mare maunioni. Pehea e sisu kraisi, ihe ne lea whakao si o whekau akipa mo lau mare maunioni. Te mu mau pe malohi ke whahoka ke ngawe ko ui ke muhanga whahoko, o ka pau e hoko me lau mare maunioni kia te moutou. Hoko te ai ngawe fua asisu e toha ngawe ai toha sione ba te taha no pa mo ve sono taha ua ko e lau maari e maononi e hau o hoko to ai ngawe asisu tele tataki ak mo tol ke ngai mo oni ko tope ai e foki ko asisu krais ke langi ko e lau maari e maononu ne hanga hoko tu e ngawe e mabudi tau sio ai ki he mau inga o e lau maari e maononi. Toha sione vai tolu pa me vesolo ni ma. Ta pe si su ko mo oni ko tala ke te koe. Ka pau e kai whanau ia tangata i he vai. Te mo e lamari e i kai au pita wha hu ia ki he pore anga langi. Ai au tau sio ai e kaukalisiane e popungeni. Ki he mauinga lamari e maunani. Ki he mauinga lamari e maunani. Ka pau ki kai ke ia te koe a lau mare maunani ia, hei kai ke malawa ki hoko koe maasi mamamani. Hei kai ke malawa ki hoko koe maasi mamamani. Ta ke sio ki he kamata koe hono whamatala e sisu ngahi umonuia koe ni, mo e ngahi nau koe e malawa ki tau hoko koe maasi mamamani, na e whakamua e sisu kraisi a lau mare maunani. E au pe e sisu kraisi, koe mea mahu e na taki o mo mui whalau maari e. Koe lau maari e mauni. Uiai e whia mau ia ke tau ai he pongpongo tau peo lotua. Ai lau maari e mauni e ke nafo ia he tau maui. Koe whaunga pe ia e malawe ke ta hoko. Koe masi mau mamani. Patu e sio ke toha ngā kaletia wahini mā. Whamatala ke ngahi fua lau maari e mauni. Ai ofa. Moe ngahi fua lau mari maunini koe ngahi uere me nitia koe ngahi u nau ia koe tene hanga ai e tau mo ui ke tau hoko koe masi mamamani pa tane ne ki hanga e sisu kalaisi o whau mama whai ai lau mari maunini he kamata anga o e ngahi uere niti koe ke tau hoko koe masi mamamani monuia e ngau tolo ku masiva i he lau mari maunini pia liriu he tangata ririu he tau tohita whakatonga o behe tangata o behe te tau o ngoi behe tau masiva ki he lamare maunuru o ka pate tau whawawai e tau tau o ka pate tau siai whakatiki tau 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 ngā ilo ko ki tau ako e kaua ngā halang taua o ta whawawai tau ki ta hanga kore mo whawhalala ai ta moui he lamare maunani hoko atu e whamatala sisu kalaisi ki he ngahi ere me niko e ngahi nau e maasi ma. Vese ono wha o kumonu ia a ki nau tolu o hutangi he te nau mau a e fie maari e. Monu ia a ki nau tolu o hutangi. Nau ku kamata whoke ku high school i Atere. Pea koe hua tue ki Atere mala ia koe ka pau ke matatangi. He ka pau te ke matatangi e toi a siria hono tā koe tau tā whakataha koe nau tangi ta pehe ke tuku ai tā. Ko a te rea saiangi hao whakatoa oa te ke tangi pe si ho tā. Ko o tangi koe toi lahi angi e tā ia. Hau koe ke whamatala si suani monu ia ai tangi. Peo whakaukau mahapena monu ia whamatatangi hori a te rea no whaatanga. Naka ki uhinga si sukalaisi ke ngai tangi noa ia koe ia. Na e huinga si sukalaisia ke monu ia tangi ia ke nau tolo o tangi ko no hinga ko e lahi anga hala ko he nau mui e nau to. Na e tanga si sukalaisia ne sio ki Jerusalema ki he lahi o nau ngai anga hala pea pe si sukalaisia Jerusalema ai kolo
na o whai o lahi au pito. O te ngai tāpua ki keke ki moto ka musio ki ho mo ngai angala. Tangi ai a Sisu Christ. Tohi koe a sere mai a tangi lau a sere mai a koe. Tangi a palo fita he le sio ki he whanau ai seri mo nau ngai angala. Ai lahi, ai ngai lelei ai o tua, kure hanga oange ki nau toru, ka nau kei hanga halate. Koe tangia o kuhinga koe ki ai a Sisu Christ e tukana. Monui ak nau toru, o nau sio ke nau moui, pa nau mamai, kono hinga koe hanga hala koe ki nau mo. Ke fwoi tai mini au, hau e ni e tau tangata e tai mini au, pore nau tori hanga hala mamui. Koe whatai e koe taimi hake koe nau tupu ai, kau ia i hataha o ku Iftapaka. Tēnā ua toi holo koe ke te ilu i tau nau Iftapaka. Koe taimi nia, koe Iftapaka mai pēu, paro koe ki hoko musia, si koe tau lia pewhis ka re te ka pākaka nau humai ki lot. Pea ka o ia a ka pulu sāpate, ke os pea a ka pulu pa nau o ki whetongi nau o mai ki he lunch, o ku ki teunga maa. Koe hanga tonu me pe mala ka pulu mo fu teunga ka pulu ki he kai hoata. Kau sai peo koe ki hoko musia si o motoria. Ka kuo iei alake ne tau tangata te mingi o pore api ngotore he mea koe angahala. Ai he tau whainga mea whakatonga o pehe alake koe tau tupu. Koe fie kovi. Hange kou mata rerei ange fie kovi he. Pakai hatahe au fie sai, ko fie lerei. Pe talau whakarei di e toko tahe koe ia. Talai Sisu Christ e foi tokoua na nau mai ki he tempare na loto. Koe tangata whares, pa moe tangata tana ki tuku hau. Pea hau e tangata wharesi, hanga ki he o tua, pe pehe e tangata wharesi. Ko au kai kiu tatau au moe tangata tuku hau. Kai kiu kouhanga o mai mahengo furu, o mai mea o whapa ko tau he sāpate ke mao nioni. Kai hau e tangata tuku hau, whatatau ki he lau koe nei whorofora. Tangi mama he tangata tuku hau. Hau e tangata tuku hau. Kai ke pore he neanga hala. Pawone mao nioni mao ngai mea na neanga whairerei. Kai hau pene. Tangi mama ki o tua. O kore whamoremore ki o tua. Kono inga koe ngai hanga hala. Nau tamai tau tolo he talwhatata koe. Tarangi Sisu Christ he. Taimana e whoke ngo tangata koe ni. Tari he o tua ai lotu ai hanga hala. Kai ke tari he o tua. Ai lotu ai ere tā mo whaiwhi kau. O pehe Sisu Christ en. Ka pau hei kai ke tau o mai mo whainga loto tāngia ke o tua pehe o kore whamurimore ke te ia koe tau anga hala. Kai ke māsima koe he māma koe. Mahino ia o kufu mau lalo au pite māsima e hau moi to tonu ke ave koe ke wheitu ICU ke ki whalerei ke atami māsima ke te koe. Hoka te Vesalonima. O kumonu ia ai anga malu he te nau mau ai whanua. Koe another element of being a salt. Rea whapalangi o pehe. Blessed are the meek. Blessed are the meek. Monu ia ai anga malu. Koe hae uhinga ai anga malu. Koe uhinga anga malu. Koe te anga moko. Koe te malava ke te hanga puke a te ngahi iongo, kai tau te whito ke te ita. I e taimi o ku hoko ai hawhai inga mea. Koe taimi kou te hanga malu ai, te hanga moko au, te malava ke te hanga puke o to kita, malava ke te hoko koe māsima. Malava ke te hoko koe māsima. Pehe tohi a semisi wahe ua ki, pa moe vesono tahiwa. Ko ia koku ka inga o whina. Ke whakawawe a tangata ko tape ki he whanongo, pea whakatuatua i ki he rea, o whakatotoka ki he ita, vesono uanoa, he oku i kai, whakatupu ai mao neoni o tua, e he ita ai tangata, vesono o taha. Ko ia, mouri aki ai uri ko tape, pea mohono ngahi, pea mohono lahi whau o e anga hala, pea tari i he anga vai ai wholofola kuoto.
aia o malohi ke whamo ui ho mūlau maari whamatala tohia semisiga te tautori he pongpoini tau whenga ke tau malawa puke puke ai tau ngahi o ngai tau te whito ke he tau ngahi rea o mai ako naki whakatua tuai mau pe ki he rea tau hanga whakakaukaui ai mea kuka manaka ke tau rea ki mua ke tau rea ko e hanga malu ia ko whamatala ki ai a sisu kalais ato whanongo tala noa he ki mea nai hoko he ki whanua koe ni he ke talate ki whanua pea kamata pa koe tala noa he tala mai nai whai ki ke he ki whaitu koe ni mai nai iai e le tātaki koe ne tala mai pe koe nai iai koe e le tātaki koe siasi ko tala si whamalo ke otua he nai iai e le tātaki ta mai he kau tala noa mea koe le tātaki nai waki tuki i whai pe ki whape ki koe ne taua pe le tātaki koe alu e tuki whawhetai ke otua ko mua le tātaki o muto e tamai uanga malu anga moko ia ia e malawa pe ke tau hoko koe maasima o maamani o ka pau te tau anga malu koe tau alu koe ka whaitu o whai aha ke ko tau tolu whakamoko e ai whaitu koe e iaha whainga ngahe whainga palparema o ta hoko ki tau aia koe maasima whaitu koe ni hanga whaleri e ngahe palparema o hoko hoko te vesono no o monui ang nau tolu o fie kaia mo fie inua ki he maoni o ni autua. To e ere mili te taha o masima ko kua paupe ke tau fie kaia mo fie inua ki he folo koe autua. Iai foke ai rea ai palove ape na tau wako he tau ki ako i toga koe a whaamu mei. Paupe he palove ape koe kakai koe mi motu. Koe ki lopo koe motu i hapai, koe motu i wawau. Koe nau a pe bongbongi, koe whakasio hafo i mei ki he kai a koe. Koe a whakaamu mei. Koe hea mea tau a o whakaamu kia he tau mui. Ia e kakai e ni, koe a pe, koe mea pe kuraki whakakaukai, koe paanga. Koe alo ngau ke paanga. Ia e kakai e ni, koe nau mea nau whia kai a mo whinua ki ai, ke ongo ngoa ho nau hingoa. Pe ko ha whaamua ha whainga lakanga. What is it that you are thirsty and hungry for? O ku whamanatu mai si su karaisi ki tau tolu. Ko e ta whakamua mua pea ki taua i he whainga mea kou ta tau mua koe ki ai. Hei keike ke malawa koe ki hoko koe maasima. He kono inga te ke sio pe koe ki a te koe. Hei kei te ke sio koe ki hale rei hata o tahake. Kau keilo, ai palomese ai o tuangi tau tolu. Ka pau te tau hange tau tolu whakamua mua, ai o tuai he tau muimo ne ngai maononi. E hange o tua tāpua ki ngai taua, mo ngai whakaamu koe o ta whakaamu ki ai. Mati wa heo no pa mo vesono tolu. Ka mo fuafua kumi ai pureanga o tua, mo ene maononi. Pe e whakalahi aki, ai ngahi mea ni kotoa pe ki a te kumoutou. Hoko atu e whamatara vesono fitu. Koe naunau e taha o masima munu ia ai manawa ofa. Munu ia e manawa ofa. Ere whapalangi o pe, blessed are the merciful. Blessed are the merciful. Koe manawa ofa, koe mesi whangu e whono whainga whamatala. O pehe koe mesi, ko a te hanga onge ki ha toko taha, ha mea o kui kai ke totonu e ke ne mau e ia. Ka kui kai ke kau he luku, pa o te ke hao kai he te pire. Ka pau na ke kau ko he luku se niti ki he ngahi mea koe ni. O te ke hao ko kau he vahe paanga, ngahi mea pe. Ka koe manawa ofa e koe tene hai e tatono e maasima. Ka kai ke au mai ha mea kai ki he tau luku, hao korua ki kai. Koe anga ia koe maasima koe mamani. E meni? Hange koe ki fure o lahi ho mu e meni o. Ku mahalo pena u ki maulalo e le volo e maasima he tau mu, Totonu ke tau manama ofa au pito. Hoka te vesono walu. Ku wawe pe alo e tau taimitu tau ki whatoto. Ku monuia ai loto maa. Koe nau e taha e maasima ke aiho tau loto ke maa.
ai ho tau loto ke ma ko fa talanoa nge peke hoa mu me ai peke hoa fu kai ko hatonga ko la lotonga o fa talanoa nge ko tangele ka kai tonga ko ka kai loto ma o sio ko mu ka kai loto uri mona moto mangau lo fu la lotonga la hiolo e ngai mehe kalo me ko tang kai te ke ilo ko ngai me ko nai tonga i tong e ko ka kai tonga ko ka kai loto ma pe mai do no ngai no ni ki lahe ki faahi ki tonga pe kamata ki sio e hoa he tamai wa tala mai ko kai tonga ko kai loto ma ko hange ko sio o ku lahe o bite uri o asi he loto kai tonga ko talange fata tau pe ke fofola tamai fofola ko loto ko me u ka ki lo ya ta sele mai ya mai ta fitu pa mo veso no hiva o ku ka lahi ta pe loto i he ngai me ko to pe o fungani kovi o hai tele fa ilo ya ke lo tau loto ko fu mea ka ta he mui goni e ko no inga he ke te kala ko sio ma ilo mea ko loto te wa au ya talatu te ko hole lei ko tope ko si tua tu pe ko vi au pito ko ia ke to ta ha ke he a fa tai mi la he anga e sio he mea goni ko ngai u loto ko vi to ki asia ke ngai ko miti ngai u komiti ko tau tala ko ngai u alea ko komiti o confidential o ko ke to tone ke te alu ki to komiti pa ko me ne pe ko confidential asia e me ko lo to ko asia ka ki hingo ke ai kala kanga ko te toki fanongo na kita he ngai ko be to ta asia ke komiti pa ko ilo pe ko ke pe o mu sia sia mo do ia ko tau tala no e tau ke ngai u me pe ko ko fangi motu ko ko ke peo musia si ka mo ilo ko tau loto o fie mau ia ke ma ko o tua pe ta te ne malava ke hanga fra ma tau loto pe o totong ke tau hanga lotua i he a ko tope ke no foi ala mare mano le tau loto ke hanga fra ma tau loto ko no hinga ko tau mai o fai e tau ngai fatongia i loto isia si o tau fai a gia loto ma ko fonga pe malava ke tau hoko ko masima o mamani o masima mamani he ko masima o mamani hoko te veso no hiva monuia ai fa faleri monuia ai fa faleri e huia na tolu ko e fa na uia o tua ko e fa faleri o ku i he fa palangi o pe peace maker blessed are the peace maker pati hanga fatonga e fatongia no fa matala me ga fatongia ka polisi tonga o pego ka polisi no fatongia ko e tauhi o merino ko e tauhi merino ko tau fatongia ke tauhi merino ka ko e masima ko no fa matala ki asi suya o kui kai ke ngata pe tauhi merino but we become a peacemaker ko ke ngata pe tauhi merino ka tau to for tu tau te hanga tau toria create tau hanga ngahe ai merino he koe te whanongo he ngahi mea nihe te takai holo he ngawe o talang koe hana winga o ke hanga whaia whainga ngawe wea o ke hanga whaongo taku ai pena o ke ita mai e whaiwhe kauga te au e ko hame o ke tuia whainga wala ko ia o ila o ia koe whine motua koe o whehia whainga mea ke teu tui pena ko rohinga ke ita mau pene hau ke lotu o ke pehe ngā wea māsima, ke tau hau tau toria whakatupu ita, whakatupu kovi mau pe, ke taimu tau mai a whakatahai. Ko e māsima e au tau mai tau toria, ko e kakai, o kai ke ngata pe nau tau he merino, kau nau whakatupe merino, nau whainga ngā we, ko no inga ko nau sio e lava ke mauai ai merino. O se tau taimi, te tau whakaosia. Ka kohono whakakatoa, ko e māsima o mamana i moto. You are the salt of the earth. Kau pehe si sukalais. Kau pau he ke mo mau ngai umonu ia ko na hanga fa matala ko ki mua i he ne 5 years ko ni. Mau lalo pito re volo masima motolia. Pe hanga tono pito pe fa matala si su. Tai au mau pito mo ia motolia. Malo pe so mo lava mai. Kau ka pau ke no foi ala mare manu ni moto. Ka pau ke mo ilo ke mo tangi ko no inga ko ngahi anga hala i ho mo mui
pe ke tau fie kai mo tau fie inua ke mau no na sisu kalaisi pau tala mai sisu kalaisi kai ko masi mama mana mo to ya ta nga ta bui tau ton ke ave ta bui ta waya ke tamo ke hala pule ama fa matala sisu kalaisi kai ko fa matala ya you are the salt of the earth but if the salt loses its saltiness if you don't have the beatitude in your life you are useless according to Jesus Christ. Kaya gihan no aungata. Fefena e level e masi mai e tamu. Kaya ko aku e gihan fa mau i ko. Ko ko e gihan fa mau i ho kau ngapi. Ko ki tau pe ia pe mo o tua u tahanga ilo level ko masi mai tamu. Ka ko lo tu mo fa mu. Ke tahanga mo lo tu la mare ma no ni ke no foi e tamu. Ke no molo e level masi mai tamu. Ke malava ke fa hoko ta fatongia ko masi mam taua maman of ke hanga to fa ta pu nek ta to lu hawan malo Kamalo ke adai palestini ke fola fa no ako nikina ta to le pumpuin adai mo me ke tau hiwa fa osi e tahani ma no himi tahani maono kameli no mulonga hogloto pe nun wa fangata neongo pe ko ha me ai hoko ako ke ako mai hala tahani maono mo kata ke tau hi fa osi
mafi o bua fiha langi whamalo ke tamai ke wholofola mui u ke hanga whaita puini mautolu i he haua koni. Ia whamala ke mautolu tamaha mau whatoria ke māsima o māmane ke mautolu. Atu mautolu. E koe tamai mau o whamala tua ke mautolu tamai e malama wheke mau hoko koe māsima o māmani o ka pau te mau e nahi munu ia na ke hanga whamatala. Koe ka mau kore o lau maari mātino ni ke te nofo ia e mau mui. Whakamaha mau loto pa ke hanga o liriu a mau ngahi urunganga. Ke malawa ke whakahoko mau ngai whatuia o oua e tae au ngai mau mui. Tō ni mau matore mau ilo tamai e uhinga o mau iheni ai he mamu. Ke mau ilo mau ngai whatuia pa ke whakahoko whatatau ko whina ngalo. Te ka pau te he tamai le mau whi maari e milinoha mau loto. Ia sisu kais ko mau whamui. Amen. Oh,